na bana kasande di kan money brade. Ah. Eni brabem. Oh, say dey tell mama kan say mami. Hwe wo hye obi social media say no e dey sensen bebre ba o man. Akohia na okeke. Nkomodi di osi be hia me anadwo. Enama kukudura onya wafa car akohia no. Oko eyekun bi asen kokun wo. Eyekun bi a mami nkoko okun nkoko go cheche mu bi aso ama. GH and amuni eguso amoshe na munu yaba na ama owusa minimu edi enhwemu se ana trending issues a esi wo mind na mu na mede ebeso abaywe bi ababonten ede na kosem abeto abonten mo bi atimi na ebusa fo woni se na sentem social media de wonsem bebre enkofo ye nyama wo social media enyo obi na ebe obi apo social media obi na trip na social media na de beto abonten mo obi ahwe na sa ensemsem bi se na akobone ama abaywe amatese sesi ade na kosem o de to abonten trese abaywe ya to no na ye wia no asa atese bone ededi no esikroi ye kotie no ewo video yi mu emra Michelle guy biamenene chat. He started chatting a week now, 1 week ago. So he decided say he be meeting last week Wednesday of me around 10, and I told him say it's too late so me to member, and he said okay. Until the next day, that was Thursday, and I was friendly in the morning that he's going to work. So this time around, I shouldn't disappoint him or come up. He's so me face to face so that we get to know each other. And I said okay. So throughout the day, in the chat says until say he told me say some containers are arriving. That means also your Juma port into containers be arriving. So I'm clear container area obey me to me. Now me say okay. So he called around 9 to tell me say I shouldn't sleep. I should wait for him, and I said okay. So it was around 9:30, 10 when he called say I should order for Uber and meet my tablet Kuma. So me order for Uber no, and we got tablet Kuma. Ocha Uber driver ne come more call. Then after that, no, na many name kwani jakwani ho. Ano train sekan. Ewo me so say, owo dadie wone ho. Mijini obetwitwa me anase obeku me. Inti me come and din na me follow the instructions. So I kept quiet. Me could iPhone 8 Plus and OG film in them. Then I was having some small phones too and I saw J. And OG some money on me, which was 200 cedis. And after that, you know, someone completed building be ever quite home pay and OG me call no co pay me. Or we no journey koi. Make it clear mo try comfort, but there was no one around to help me. So that was my story. I went to the police station from there to report it. When I got there, they told me say before they can take any action, me found mama me form say me found call hospital. To more examine me now doctor mama report. So I went to the hospital, Weja Hospital. Then I waited for the doctor to come. After everything, after doing the food, after everything, the doctor came and examined me. Examined me, and no catch me say before I sign forms na mama no. I just me 800 cedis. So I tried begging him, no see Darby. Obey to me abuwa me aje 500 cedis. That's lies. Without that money, he's not going to sign the forms for me. I went back to the police station and I told them, say this and this was what happened. And they told me, say I should go back and bargain with him. Otherwise, they can't do anything about the case. Madam say munya otwenwum edetwen na enede ni wo Mr. Akwesi Oponwa a ibeji enkomo na memo akwa basronko. Ya me die. Bibia boko. Adomo no mpa ebo. Yedi wade asese bia hada from emaye. Na we die yenkonkomo ni mu pekope. Abaywe yi ni nsema wo chirechire mu se na ye ya wo hia abrante se na ono chire mu se wo hia abrante wo social media mu bonkomo chat ibia na be hia me ebe mu ema nu ti odina so ko hia abrante se maybe bibi papa bi ba na afem mu tete na obi apaware tete bibi papa bi ba nti wo re ni akohia abrante na nkoma kekanya ma aboso na de beba no enya aba na eko wie ni sa no abawi asem wodwe ho se
Mechi ahwefo enya obi ajoso na asemwe no sisi anankasa no se emaya na aba nankasa ndedi kan omani brade eni brabem on se dey ti amama kan san se mami hwe wo hye obi social media se no e den sensen bebre ba o man akohia na okeke nkomodi di osi be hia me anadwo enama kukudura onya wafa ka akohia no oko ekun bi asen ko kun wo eyekun bi a mami ko okun ko go tete mu bi aso ama tina no be ni den so nti emaya na aba na ni brade so ono dey fine ebi a okwakohia ne do ena nipa nso akwakohia no onimu no so na wasole afaka anadwo akwakohia no na mi ka musa nke ekun bi anko okun ko so Mr. Kwesi yen hwe bi wa say na say yen tan bon komo nkasasa obi afa ni phone na WhatsApp no chat Facebook no chat Instagram ka DM yes send you message enu ti eni mu kan bo no utimi bi sign something bi e dey fa onipa no so o te send dey na ope dey na ope nti so ka say onim na ono maybe na afa no from chat no we hu nipa o ne na kata maybe wa send the pictures 1 or 2 bi and no kra no etimi ka say no kra bo no bi ase no pictures no wa di nkomo phone to ni and sto unim na se nipa nim no se nipa nim ni de ye omu awodo se de okay phone so no wa hia no unhu ni personal wa hu nipa personal no difference so say so ne kasa phone so mami so hu difference so ne kasa phone so enti ne be kasa phone so na phone so ikra no omtimi ye no omdi obi picture mpokra send o enso no be ba mpokra bi ananyo ono a enti de ebe de ne hu say bi a odi obi picture ne send dey no na afi okohia ananyo ono na okọ eni boni okọ like akọhwia no agye ne niam ase de video iti agye ne phone agye ne sika asare ku na guso so hu de me kire enti social media ne sensem ne no ewiase no sa na ekọ de but me de me nua no ma no e ya mo fa futuo omuntu omhofo nye se ote dase abra no ama okura so na de koje ensa no ano so hu e se omutie futuo so hu because we no ebi kra bi kum no na wo se ho sabe abin wa bin say ebi na sika bam ebi a mi ka se nipa ne chati se chati nkomo mu di wan fa ama o o so woni ne kasa ye se o port akoyi nyame bi port asema bam na che se nipa no kra no oba na ba dwin se bia o sika port asema bam okoyi ni container ide yan se be kakra won ho nti ono so kwa agope bia di nti nyame ampata na nka odeje o kra fi unse ma na nka akokwa so nti yenwa no ma no sometimes ya no munya abotre so munya abotre we asema wo ka sisi achimadu akosi eye takrade marijuana wo mu ewu wo exactly yo enchiremu e bai ni se wo mu kra no phone call so ejuma wo mu pe any phone call se wo komo de kra mpo de komo ko pe ejuma enen social media ma me edin sem bebre ne ba se say no akronfo sebi producer phone so no moti phone so eno moti no mo bokro no nti wo no wa fro no chat Facebook ni WhatsApp ya no na akofa asem bi aba so phone so no eye de enso boni e koso wi asese mo na akogina phone so okay na yen sha bayo yi be man yi de hu se phone we no use ana sika wo no hu se unni mo bi na unshanda hu nyame wo no nte be da ma na hu se o abayo ya menya ne pa me de ma me ne nkasa na me na ada no na o mehia me na me ntiminya no e mo no to no obe de hu sa nyama no se me kasa ye medical ma ye me catch it say enkomo oni guide di from the one wa me ye hu there's me ho na kire no that moment no okohia no ne ade e na odimai ebe de ne hu nkomo oni ni di e bia nkomo no kro no so ama na ye hu say no so ye big say bia okohia big person what you say because once nipa no okwe ni container na adwen be kire ni say oye adwuma o port ana say bia bogampo na ni container aba okwe ni niema enti ska won ho enti adwo no so nya no ho akesesem kakrai na eja onfa nkohia enu so bitimi a wo sa okay what you say me dem adwen because ensem bi say si a odwen from different angles ebi ensem bebre because social media na ma me edi ewu Sata pradi nsemi akofa bai enye odwene ho na chese ensiso ensiso yes
You see, that now age in social media soon. Yes, mama, we are very, very careful. Now, so be most of our worry. Say, be dear dance, you'll be crazy and a poor for social media. No, correct. On say, baby, Bonu will be I'm kind of saying, sir, Murphy baby. The devil on your so social media, man for Fahuneska. No, correct. Eddie, a month was found a now while pass the okay call menu. If this is calling on swap up push any Social media crazy. Yes. If this is calling on so offer, now saying that meeting news be a no social media, Nipan Kushian, and no, I'm saying room, crown, could you charm, could you charm, crown. On social media, me Tiashia, you say, so, inti, I didn't send be back. So, I didn't send be back. Na se papa wom na boni wom a na etimi boa so se ne yaka na wa haye ya obeden ehu obeden papa they say enkremu I can't say but career does not be papa what you say obeden say who could share the right person so inti abotre ene ya na esi nya because we are asi abaya idea ya ka ho asem enka ye na say oh bra and yen shia wa ana even brafie pokura na because first ban mama enye easy say ufiti preko pa abaya no ama ho so na me ko shia be ma wa enso ene social media semi ene say e de san sensem ni nyina ba hwe ma atwetwe nyoma ba so yes na wa ma ho so keke na kwa ko shia nipa no enka ne papa nkura na nka ni ni shia awia na nke hu nipa ban a wo ye enka ne papa mu a ka awia wa shia no oni na didi nkoma ansa na anadwu bi a mo be shia sabe akoye de mpesa mu ye makoye because what the kind nipa we so de wan shia na anadwu na akwa shia no na me sabe me be ma kra meti o ka se me shia wa anadwu ma me misuro ko ani wi asena yigu so na ye hwe na ko sem we so bra abrante ni rapini ewie ya wo call police station come making a statement a police force so say won koye doctor's report mra na no obi wo ahunyenye mu say na wo hia say obi be di adanse say no kre say na atu na nka na asem o ka no edi bem no doctor is so ordinary 800 send the Ghana charges wo ho Ghana ni dey sa obi a no be hia ni sika nke se nka doctor so di na ni to kakra na nka je obo abaya no so ono anhwe ni sa ni sika ne hu hia no so nti yaman na ewum na sa na tie ti wo no na ho ana ahweye na na ese ba edi asem na ye fun kwa na ma mi say no they say wum press kai bi na they say so na asem abeto so nka ahwefo mo ano ana police form one police form one they say police for no so no so the emra na ye man ti obeto say kwaje doctor report bra ene de sa na tie so ene say wo so ko isu ye say ye na doctor isu so nti wo hwe obi amano report na pre kon 800 Ghana I think say too much. Onu mu ni kakre wonu kra Yakub Bonapo aje ne phone so asa aka. Me fa no ko say SK. Na we akwa omode eye abawe case no e fa so yi. Ebema wo mu so ma face nyama bi tsa say obi aya rape no. Ana so obi a obema bi Bonapo betimi nya kokudro di aba abeto eye mranimfo ni say police fo ye ode akwa e say doctor yi so di won sike. Ndie emra no de say emra na wo ho. Okay. Nti ono no na ese ono so no epe obi sabe no gina na chi. Ope because emra no ewo ho enti se wo no wa asema ba yakọ repu ana sabe obi aboa doctor report na benya enti minim se bia ye betimi ehu so o health insurance because ko government hospitals are no insurance I think say ye betimi e dia aboa ya ma gan say we call private place na bia ya request huge amount of money say so enti me de meka say enko mpe obi na nka o ngina na chi na omumfa mla no to be bia na asena ya sitrem tei obeka se wa no akope amane aba enti wa so wa de wa ni be na chi na ma me di ka me kan se ene no na mo no ansonso ho ahwe ohu ya okofa asem ni ba na se se bi ni ho a saa ne be because ye em se u resita krade fu ya sem hwe saa prayer sem up to now ye ka se wa wo ba na akra no unhu se oba sebe oba funu ne da hoyi enso na oba ntem nchen
unse ameti enso omo kama for way ahun de me kire yes say abaye die ni kama for way nti minim samo de eja makoye ayi ensentrofo ni adi musumum famu nansi form na se wo benyi obi am na gina na chi a I think say ebeboa ya when you stop on for final words to drive foot to person wo fama ahwefo a wo mo hwe ni wo bibia no betimi eka na wo hwe camera mu ade atu de meka ni say yenuanu ma ya no eya na eja omo ento omo bo ase sebe odo de eye nenso no obekwa na onya abotre because enka ne na nka ntisi nso ene no phone yi ni social media se mi abese sanye ma ti omo kohia mema na omo nya abotre na se bi omo musam yi so ene yenuan mu mema no so no mo so no mo moni na ho why yesere mu na eniguase no adoso mo antadaroma obi mra mehia wo no akoreku no mo scan ka kre wono wasaji nti de metumi aka akira hwefo ano ebusiafo na enede aha ena yede ebesimini Mr. Kwesi Opon ene esi nkonya edi enkomo we na won so o akonya se adwuntwe bia wo fa abayo yi ewon sema ya twu nkomo wa ase no o de betu dwa ewo ye comment section no abomode aso aflo ye ewo ye IG page at too much gh_. Meeting edna ama obuza na miye ya doma ye besan edi enhia bi makramo. Yo, too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensema ebuafa oman Ghana so ena ye de bremu one god nie the only one god in GH eho ena de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo amowiasa fa na ina me recommend emamo too much GH